Jamuna alang rayalong nupi aok kilong pon. ASDC Lapen APHLC Hamren District Committee Chingrum Petpen International Indigenous Peoples Day Talon Pon. Mahamaya Mandal Mahila Morcha Atom Ahin Pen Third Executive Amai Padupon. Socheng Youth Forum Ahin Pen Jakong Kachip Hareng Amai Kang Nipon. Kardom Pili Nilhas News Karpi Yanglong Thanjia Bang Pisami Monjumi Telon Pi Non Birta Angton Tarjo Panitha Langpher MSC Constituency Angkang Bokolia Along Kido Jamuna Alang Royalong Subhas Das Po Abangpu Hewali Jalpen Okine Bom Ahutsi Labangso nupi aok long ponlo Subhas Das pen ke pachini atengte labangso aok lin ingkoy sose pusi pherangke athengno nang pachini don. Dadah. Iya, মানে ছোৱালী লৈ মাৰিবৰ কাৰণে গৈ পেলাই এটা ডাঙৰ বাঘ মাছ এটা সোমালে আৰু সোমোৱাৰ পিছত মানে এইটো কি কৰে মোকলে মানে ধৰিব পৰা নাই আৰু দুইজন মানুহ তিনিজন মানুহ মাতিছো গোটেইকেইটা মানে ধৰি কিনে আমি আনিলো আৰু আনি পেলাই এতিয়া ৰাইজে চব মিলি কিনে কাটি কিমান ওজন হ'ব মাছটো? মাছটো প্ৰায় 20 কেজি মান হ'ব। 20 কেজি। চাবলৈ মানুহ আহিছে নেকি? আহিছে বহুত দূৰৰ পৰাও আহিছে, দেখিছে ভাল লাগিছে। এনেকুৱা মাছটো নাই, এইটো ধৰক 20 বছৰৰ পৰা এইটো এনেকুৱা মাছ কোনো পোৱা নাই আৰু আজি ফাৰ্ষ্ট পাইছে। ইয়াৰ আগত মৰিছিলে, ইয়াৰ পৰা ডাঙৰ পাইছে মানুহে। মাছটোৰ নাম কি? বাঘ মাছ হয়, বাঘ মাছ। আপোনাৰ নাম কি? সুভাষ দাস। ক'ত ধৰিছে মাছটো? এইটো যমুনা নদী, এই ব্ৰিজৰ ইয়াত। আগতো ধৰিছে নেকি? আগতে মানে তেনেকুৱা ডাঙৰ পোৱা নাই আৰু সৰু সৰু বিলাক পাইছো। অকলে ধৰিছে? West Kabi Anglong District along Kheroni Kopili College Sahem along ASDC Lapen APHLC Asongatum Kachingrum Angkik Mati International Indigenous Day Talon Pon Bangso Amai Kachari Pon ASDC Hamren District Committee Amai Pu Ramsing Terang Ahin in Samjin Pen Mai Chari Pon Bangso Long Alhi Sarpo Ramsing Ronghang ASDC Central Committee Sarsing England ASDC Central Committee Bikram Hanse APHLC Central Committee Binda Teron ASDC Hamren District Committee Alang Nitum Chitong Dun Pen Mai RDP Dun Lapen Bangso Maya Long Pen Tiklem Kedam Isiwat Akengkam Kachijor Ponji Aphan Chidon Pon Kheroni Pen Sanjoy Kiling Health News Karbi Anglong Kachisong kasi may chisong dito. Laso kachisong kumalo, jail kejan kumalo, areng iso kumalo. Sita non ke nang ni mission office amo sar nai ni ki pusing pudam nai da. Nane forest office amo baidon nai ni ki pusing tum pudam nai. Meri ki pui bu bane la. Isia ke kacherai komji pha. Isa ke along ni ke rai komji pha bangki. Higa sela ke holo political power ke tumuri dengu. Veknang ko ini aphana panom pi a constitution penak ini tu aphana panom pi a council penak ini tu malong le penak. Ahem pu lage ini tum sa ahem pu penak la solong le ahem pu ilitum council ahem pu ilitum sik schedule constitution ahem pu ta ini tu farma. La so dadagiri bang ilitum to hegli. Mili pui bang. Sita akisum gunalo beto. Akisum gunalo beto da man.
nonjong si ilitum DC office ching niji pulutang te government pen kapselam arona tempen halabang so politician ilitum ari somaro korjang tum nong duti Bicara, lapangan kai tu India dah komplit lah. Lapangan kai tu milau Indian origin lah. Pemasi Indian origin mah pulau teh, lah tribal tu milau Indian origin lah. Lah tu mesti kapatir lah. India ke plan mata ke dulari mata. Seta, pini lah ke plan ke TV atum abari betul si pini. India long yang banyak punya plan teh. Pini origin tu akhir tu lah tribal akhir tu masih. Ini ke India open pulau 137 crore ne kone armu amlong tribal atau kalakaten kilometer ke 8% ke lapen 92% ke India lo ada kaprek panagilu ke bang ke cam armu tu si pini India ada kacari lu lapen abinong itu pakai itu ba itu lah tribal atau abinong ada yang hempo tu ke pini ke kapal view asal sonawat Patami ni phai sirkep arni ada por phai kre isi pen mana ingtipi ahin pen BJP song alama pangjar pen mai pangjenglo la pen mai phi mana ingtipi ahin pen si mai charipon Aluhiaman pen kacetong don Mahamaya EM Lunsing Teron Lapen Korkanthi EM Raju Tisu Lapen East Karbi Anglong Mahila Morcha Achun Bang Rosmi Teron Pi Lapen Mahamaya Mondol President Porno Inti Probhari Sanggita Saikia Lapen Kisan Morcha ST Morcha T Morcha Lapen Kaprek Amorcha Along Klembang Phu Klembang Phiatum Chetong Dun Lapen Third Executive Amaya Long Mahamaya Constituency Arlokedo 31 polling station atum tami Chitong Dun Lapen Laso Maya Long EM Lunsing Teron Kaning Ponke Mahamaya Long Ri Asunya Long Pen Bang Pharo isi Mohila Atumaphan Iskim Piponji Pusi Lamchak Chipipon Lapen EM Raju Tiso Ahin Pen Lam Kejai Ponke Non Kebangji MSC Election Ahut Kimesen Pen Kacepa Hai Ponji Aphanta Chethan Chimumpon
বিজেপি সরকার দল আছে সরকার আহি ভারতকে কেচো মাত্র সেনা তোমার কথা আরে একটু বিভ্রান্ত একে এটা লেগে ছিল নন দবল এমএসি স্যার না তুমি করো না টিকে টিকা কোন সরল করে সঙ্গে সঙ্গে আমি খান সমষ্টি টিকে যাতে না সম্পর্ক টিকে না তুমি সেটা পিতা জানি Kanila, nililagay ng mga table alam mo dito, ikan homosi, ikan ate alam ito mata, ikan kedamay ito ang tawal sa me, may kaman ko sa lalaki na sinide, ikan ko sese, alam si mati, kapag kaki sa me, sinang beso mo sa me, homosi alam, kasi kedam na ete, don na ete, public alami macam apa Walaupun itu district bulan macam kesalahan kami komen dulu je alami je seluruh kan kasih macam itu bahkan kita mesti kita kita alami iso pun yang kita tendang orang kecilong ni katu kau apa alami dia kesalahan kondusi nabi pinna satu lomba Mula akan ada orang yang Mohila macam community, modal community lah pakai kau satu lama boleh. Upat dengan orang itu pasal apa? Bangga orang yang mencegah kita. Dia bersoal kan? Maximum 1 years, dia yang cakap. Sekarang ni bahawa ni, alam yang kita, alam yang kita. Doa nanti alami gol karena kita menurut saya kalau masuk itu kita kan kita ambil sedikit untuk mata konkret kalau tenang itu kan di sini ada kan kita aku terus dari sini dalam bahasa ini mula macam seperti hai dasarnya serupa jadi tidak kita belum dan mula macam mandor kulit yang bagai kompas satu dia belum sini kata seperti dasar dalam bahasa ini kata ini birunya dan kita bisa sudah okey bahaya sekali dalamnya di sini kan tapi dia mawalan kepada mereka blok channel pula dia masuk kepada pada sini ada blok yes blok channel dan notice kerja ala kita district secretary dobong versi autonomous महिला ahin pengke 100% kecil dulu yang bincang dengan sarka yang hilang hutalang sedikit hilang keji dan pengke highway ji yang tolong bek ada lagi so long ria soni nil ke muhilahin kan alang nil ke makan mana biar kok ni narong ke Socheng Youth Forum ahin pen RD dojot kaching waipon. Socheng Youth Forum laki Ratchari Asong Kali. SYF akimang laki Socheng Ahawar along kido. Kado kawe riso ejangatum pen Socheng Ahawar kapaching thorji pu akimang pon. Kapaching thorji along nang cirap citu dunang po. SYF along khai alam wangwe. Lada kaprek akhai phansi tame tuwar kitu pondo pusi chini du. Jasemepet akimang ki kapap hihup Socheng Ahawar. Kapaching thorji athipia phansi cycling ponlo. Lasi Socheng Youth Forum slogan ke jakong pen le chin luneng. Lapen political tum kitok aloke akam pen kaplang luneng. Ilitum political asai kapek bithi pen kadok kawe chilang petra. Non ching tangbom asai methang ahawar along paching thur pon luneng pusi SYF akimang. Secrecy of the organization that may jeopardize or harm the name and reputation of the organization and I shall forever remain faithful to
to the SYF establish the rules and law in the constitution. Pardon. Itu mana? Undertaking of both. I Mr. Admission opens for Arts and Science stream at Global Junior College of Tundong Nambakalaya, Karbi Anglong. Global Junior College offers more facilities like playground, library, computer education, less fee structure comparison to others, and it also provides laboratory for science stream. Learning benefits like creative education plan, helping good environment, loving and caring atmosphere, wide and varied curriculums, surprise activities. And for more information, contact 600783490/8638165568. Ini berita ke lapangan sekarang ton pronik lo, lain bob temen news Karbi Anglong.